دنباش گوشه امان مجارن جان الوار میدیا دوباره دهنه خدمت دپارتا ایکی دم واصل آسایش نتایی کرده وکو چونجورک وکو پیناسه وکو سرهلدانا تیگهی افروکه دی باس استونین آسایش نتایی کنه دی باس لی آرمانجین آسایش نتایی دی کنه دی باس گف و مدرسین آسایش نتایی کنه استونین آسایش نتایی هاتینا پاروکرین وکو سرکی ترین ستون اویش سیاسی آبوری کمالاتی لشکری آسایش سیاسی ایک استورین هری سرکین آسایش نتایی پیکت هنوه به معنای سیاست ایتی بو برجوان دی نتایی بکارهینان بو برجوان دی نتایی هزا دولت استراتیجی نوی همو دامو دزگاه و اکرزیا نتایی و نشتیمانی و پارت و بزاوان و کسان جبو خدمتا نتوا و مرجن نتوا و آسایش آبوری به هبونا آبوری به آبوری ابونا آسایش آبوری به پیش سازی به چاندن به کشتوکال به همو وان تیگه و بادکین خود آسایش آبوری ده بهین نوه و همه ده مشلادان اگه فماترسین وی برانگه هی گرانتیا جیان و جیارا حوالاتیان بکده و دیسان برهمکی گلکی ارینی و پوزیتیو جبو نتوه و خدمتکینا بادکین لشکری و بادکین کمالاتی و بادکین سیاسی آسایش کمالاتی کو استونک سرکیه ده آسایش دزانست ده آسایش نتویده دا کوکیل آسایش پیکاتان کتابه مفو و برپرسیارین وان ین یاسایی و سیاسی و کلتوری و آبوری و حتی کو دمایی جبر کو آسایش کمالاتی و خال همو وان پیکاتا و نتوان دیکتا خودان اوه کدو کمالگهی ده اند دولت ده دجینه و آسایش لشکری دا کوکی لهبونا لشکرک اردی آسمانی دریایی تکنولوژیای کتاب و استراتژی لشکری و همو وان یاسا و رساین دیسپلینک لشکری پیدا کنه و کارکردن اجبو هبونا آسایش لشکری بمرجع که کو لدمه که کو ترسک گفک بهت سر آسایش دولت یان برجاندن دولت حسا اف آسایش لشکری دویت کارتا اکلاکر کو بشد بروانی به هری باشترین بکتن و داوی جاریش کو خدمتا دا بینکرنا نتوا بکتابه اولادان آوان گف و مدرسیا بکتابه آسایش نتوایی کو مگوتی دوان چارستون سرکی داده دیتن آبوری کمالاتی سیاسی لشکری خدانا گف و مدرسین خواه گف و مدرسین ویجی به آستی نافخه و به آستی دروژه هیا آستی نافخه کو هر آسایش که جدا گف خو و سروی هیا و نمونه سیاسی باس کنه و باس گف و مدرسین وی نافخوب کنه و نبشداری جمعوری انگلیه ده سیستم سیاسی اند بریار سیاسی ده نبونا ریزی و کنوبویا نتویه هبونا گروپین برجمان ده لسر سیستمی لسر ده سالاته هبونا کسین دوره نتوانه دوره نشتیمانینه هویا اول جوان گف و مدرسین نفو گف و مدرسین در ول سر آسایش سیاسی قد کرنا دیپلماسیته ابلوق سیاسیه سزاین سیاسیه قد کرنا هف پیمانیه آسایش لشکری جی کو گف و مدرسینوی هن نافخو در و هن نافخو نبونا هبونا هندک گروپین لشکری لدروی ارگانی دولتی یاسایی یعنی کمالگهی نبونا یدک شری نبونا ایدئولوژی لشکری پاجوامای لشکری اول سر آستی نافخال آستی دروژی جوان خالان کو گف و مدرسینا ولاتن دجا برجواند آن دجا دولت دجا نتوا پیشسازی و سربازی لاستک منظم بد مانوران سربازی وانا هف پیمانیت وانا دیگل
هندێک لە ئەوانە برەنگێکی مەترسی بیان داگیرکریە ڕاستە ڕاستە گەف و مەترسیان بۆ سەر ژیانە بژن دەولەتێ ئاسایشە ئابووریژی و گەف و مەترسیین خۆی نافخۆ هەنە و دەرڤە هەنە ژین نافخۆی هەبوونە هەژاریە بیکاریە دەلیڤین کاری برسێ کوڤەژ گەف و مەترسیین نافخۆنە بۆ سەر پاژڤەمایە ئابووری نەبوونە پێشەساسی بازرگانی و بەرهێنانên xweşa bi vî rengî ku ev ji gefên navxwe gefên derfe jî abloqa aborî sizayên aborî blacklîsta dewletê yan komalgehê yan qerzên ku dikevine ser dewletê ev hemû gefên derveneyên aborî ne armancên asayişa netewî hemû hatin komkirin di çar xalan de ji awanan serweriya dewletê û ekparçeya wê ya axê du ladan û jinavbirina gef û metirsiyên asayişî sê dabînkirina xweşguzeraniyê bû hevalatiyan û birengekî ku maf û berjewend û pîrozî wan hemû bihên dabînkirin û parastin çar ragirtin û perepêdana pîroziyên neteweyî û biha û pîroziyên neteweyî ku xwe di têgehê nasnamê de xwe di têgehê erd de dibînin xwe di têgehê maf û bercewend da dibîne ve adlûca dewletê sîstemên dewletê serweriya dewletê desalata wê asayişa neteweyî jî aliyekî dî jî dirêjiyê pê bidin hebûna fakterên ku dewletek xwedan asayişek mezina xwedan asayişek hêze fakterên xwe hene ji wana fakterê jeopolitîk bi qebare bi kej bi hewa bi dîsan fakterê demografî heye bi pêkhate bi mirovan bi astê rewşenbîriya we astê û şiyanên wan yên mandî yanî bijîn yên eqlî dîsan asayişa leşkerî ku birengekî asayişa leşkerî hebite ve ku dîsan asayişa aborî hebite ve asayişa komalatî hebite ve ev hemû dibine fakterek ku îtir netewek yan dewletek xwedan mezintirîn berjewendên xwedan mezintirîn asayişa netewî bi kar bikit bû mezintirîn berjewendên xwe neteweyî li demekî ku dewletek yan bijîn komalgehek xwedan van fakterên herî mezinên asayişî ne ev faktere dê ji bo xizmeta berjewendên netewî hêne bikarînan û helbete snorên berjewenda ji caran bezandina ji dervê snorê heye û wî çaxî dikevite di xana desalata neteweyî de boya asayişa neteweyî xwedan ev merce xwedan ev storên me bas lêkirîne xwedan gef û metirsiyên me bas lêkirîne ve di qelekên bihê de em dê bas li berdî têroteselên her asayişekê din diyarkirin ji bo xelekên bihê em dê bas li asayişa siyasî kine ve dîsan bas li asayişa leşkerî bi têroteselî kine ve dîsan dê berdamî bi asayişê dîdin heta ku xelekeka dî ji man çavê hewl hewa bit